krautam atrai ubabila ban syam magani ka pertai hendak try ka jing ka jong me bangala ban yang atrai bat fly ka terpeng ka jong me try ngalawan ni tan nakaway ka daw mitip ablay so bagan ni na yin ngalaong banganwan ban bu tang ngaway ka jing kli ka jing sang ablay try nga duay mo simu jong me unkren hakibani osngowi ka tin ka jong me bakinang ban ay ka jubat ka ni ka jing kli ka ni ka no faisi pendantam yung syakri jong me ablay agar keteng ke jemuk Jisu ngapan. Amen. Ngakuha mo pinipit, ikaray ke jemuk pilat. Karay ke besyir kay ke bau pilat ulah syim. Ngadngadway o belay. Duhay mapimday ban syim ni ke juk karay ke belah syim daw pilat haga jingim ke jemuk pilat. Kumno pinle yaune u Jisu. Haga benengkong u Jisu la yang akmat jemu pilat ko kibangai. U Jisu udai ke jing sisa ke barok nangi ngimla banla. Bat kumta u pilat u khlam lai nagani ke jing sisa ko kibangai. Ulah ban yang markmat baru Jisu. Ulah ban yang markmat baru sin kisim. Ulah ban yang markmat baru ni try kisrai. Hakita keseni bana kwaru babin sengap ya kesul bad ya kisul ki bau pilat ulaya sengau hakito keseni man bau Jisu uyang akmat ke jing bisar ke jong pilat kesul ke benengkong kadai kesul jong ke jing sempang bad ke jing stah okay kesul ke benengkong ke bau pilat ulaya sengau kadai kesur jaga jing sempang buat kesur jaga jing start tungi pulai ke dekat ke bakat pra ke Bible gong nebaulah tip bana ke basyon kila aina ya u hi upilat uladep ban puli yagi jingmut upilat uladep ban puli yagi jing perkat baru pilat uladep ban puli yigi jing temu jong gitu gibreu kibawanra yang Jisu syau oh gila diman ya kesenam kabalului ke jong Jisu gila kuah ban sanar nayu rengkat baru dia paiba ane tuai bi gila don ruginong ilam niam jong gitu gisegi kibalayang lang sanar na yaw Jisu. Henday upilat na ito ibi, umday ubre ubi. Upilat umday ubre ubi. Ka Bible kong upilat kong ulatip bana ka basyon kila ayno yaw. Ulam laban ng governor jong ka Judea lauday ubre ubi. Kimut tayo governor musyong asulong udah ubi ang try mo mudi unjit do beri ubi musyong kumu governor ang tayo po asulong kumjuru uni pilat umday ubri ubi ulas ngauto bagaday nagajing bisni bakilawan bakilakwa man penrem ni Jisu usang ngauto bagitagi ba itagijing kena bagijing sya kena jeng Jisu idai kita susna tang nagakli beriu ke jongki kabagakwa ban kli bi kadai kasul ke banungkong kabakren yo pilat kabakumno ay kadai kasul joge jing syampang hagaktin pareng diong the voice of reason the reason kaliato yo pilat bau Jisu udah ubreu ubaloi-loi. Usngo to bay kay kibay baro. Minwaw siya ikipay ba bansa na pana yung Jisu. Ko gibagay hakani ka janne. The voice of reason is speaking to you right where you are sitting. Kasurj jog gajing syampang, kasurj jog gajing sta, kakren yapi. Hakani ka kalimat hakajaka go pisong. Kasul jaga jing soto bagajing syampang kakren nati menta. Kat banganang kren kakren yapi.
pati snowto ye ka ay ko kileban le yo Jesu para binle ye ka ay ko pilat ule pinexamen ni jing sisa jing kesul jing sampang hagani ka no paisi klempe rungkat ba nga binmi nagdi ka jingseng ba binong ba Jesu uday ukon ubay ubaday hok ba niyo ay kaburam bat kabar bat kajing yaro ubreu uban saknar pnayo Jesu ganito ini uday swa ubreu ubala bat saknar pna yaga jing start baka jing syampang a man who can crucify Jesus must be a man who can first crucify reason ubala bat saknar pna yaga jing start usias luwes sulong Bau Jesu la bandai way niki light lagi jinglong hagi breu jang gani ka perthai. Ulang u Jesu ula bandai ubathok hagi katto kat niki breu. Lese la bandai ubusule menle kumbau long ublay. Namar ka ka daw usule menle bau dai ublay. Hatu kingai bau Jesu dai unong thok. Kogi parlok jonga Simon Petrus ulayay lang bad ulayo ilut sabang Jesu utiblut sabang Jesu abala keliyo wang nga gospel kajong Matias kailang kabakan reo kadikot kabakan reo wang gumno o melang u Chris ukon ublay baem wang gumno kau kibagay wang melang u Chris ukon ublay ubaim. Amen. Nakuha ba niyo sino? Amen. Amen. Kadi ka jubab kajang Simon Petros uba ito ba yung Jesu? Dalaylay yung ni ukon ublay umday unong tok. Ngilaban cancel no igaway garo komperkat jang Gibril sa pangu Jesu. Wala umday unong tok. Dan Gibril giblawan berkat bau Jesu uday ubal lumwir. Aktin pareng yung a lunatic. Lesi uday ubal ubabik. Baru ubal lumwir. Ubal berkat bau uday ublay namar bau lumwir penban umday ublay. Dan Gibril kani perkay yung berkat yung Jesu bau uday ubal lumwir. Kogit para bangay jonga ngakwa ba niya to ipi yagay kabaw rangba sispa. Ubreu balasam nagikti jang Jesu do prek. Hi gidur jang Jesu gidan kita prek. Balasam nagikti jang Jesu do prek. Bau layo i yo Jesu habaw layak. Banakapol bau Jesu un pelay na ikaw bensim ko jang ang gospel jang Marcos no makatson gadkot kabalay bau kanday. Uni orang baspa oi ketin ibanga ngamla syo ban model bau breu ban yap yu Jesu ubreu ban inflict ni sitong makamet ka jang Jesu unang ha kalimat u Jesu yap wang sisa uni ubreu ulang ko no balay kani history kamdai ka sur ka jang ako si bangay ratho ya gani aga history lara ubreu basaki bat ubalong ganti aga jingyap ko jong Jesu nang sisa uni ubreu ulong ublay o Jesu kibangay umday ubalongwer. No, my Jesus is not a lunatic. Kabalay kabaru hagani ka janme ngilaban strike niya ka u Jesu umday ubalongwer. What unang penyak yo Jesu usaki baune u Jesu uday ukono balay kabalay ne une u Jesu uday utray kitray hatu uday utray kitray barusim kisim katabi ka $1 million question jagi breu ki baregi atheist ki bamnait yo balay ko ki para gi jonga
Ngimdan kaman khot di Gibril naga pertay, ngit nakwa man khot yung angel naga di klimat na bneng. Naga gospel ka yung Lucas ka ng kabaan ka magkarway, yung angel na bneng wong, nabahag ni Sri Lakapi, ang sinong David, yung nong panim, umalang, Chris, utray. Jisu ko kibangay, ulang Chris, utray. Hagani ka na opais mi, dan lightly option shopping mi. Kinjit mau niu Jisu deu batop, ni kinjit mau niu Jisu deu babe, ni kinjit mau niu Jisu deu try. Kesul jaga jing snoto, kesul jaga jing champagne, the voice of reason kejampi, kong yapi kumno, clear di kelimat. Kong kumno kesul jaga jing champagne, hagani ka kelimat yapi. An poy pat si kesul kebaar kebelah keren ya upilat aku tu kesmi. Kadang segawai kesul kebakren upilat berkata kadai kesul jang tiba tiba toy jang upilat. Baik yang dekat kebakat kendai. Habau dan syong ti hagajing syong bisar ketengah jengu kelapau kedong. Wat le ruem yauta ubahok naba ngala sya shibon gajing snew hagajing pos snew mentah kesni nagabenta jungu ngala sya shibon hagajing pos snew mentah kesni nagabenta jungu pi ketengah jungu pilat keladang gajing Yesyam ketengah jungu pilat keladang encounter baru belai, Malaysiam baru belai. Kung tahu belai ulah keren ka, bat lalit ban maham yo pilat kong. Hato don na kani kesgi, aku ban kli di barok besok sekmat, basedin jonga agani kesgi. Hato don ni kiba pajudan kiba kiba toy. Laban day kiba hayin kiba sem. Laban day ki parlok ki jo parajor ki jongki. Ibompat keren haki siapango Jisu. Laban dari ipa imay, ihmen ipara, lesi kradap ban keren haki siapango neo Jisu. Hato don hani belahap hagajing penrem jong kapop balesi ubala badono yaga bom jukut henry na marbadon mano iba ton ijongpi iba daki umat ilajaw uba daki umat ilajaw bawla pan singaw to ibi kajing Jisu baglayo ban priang yu Jisu baglayo ban ma ikat kajing bom jukut nakwa ban kilidon mo kung kita hakini kana opaisini di yo pilat nangkong leos go igay ikasul jagajing siyempang nang dapat leos go sa igaway kasul jang gibai kajang kabaday kalok kajang bat hagdin kani leos go sa igaway pat kasul bagata gaday kasul jang kajing titlem kajang kajing titlem kajang pilat kaya tuyo bau niyo Jisu ulang ubal loy tong inipay ni kadukot ka baar bulay kinikipay lang kilapan ni kajigim kajong Jisu henry kadukot ka baar bulay kong uta uling skor ulong ti namal bauli baman ayu ti kila nangi pertajam kiyong to ay bon sa narnayo abaw pilat ulayo iti baumla ru henry tang balong kajing kinwen banban ula sim bat ulah tet yagikti hakmat uta upay ba baudong ngamdan jingrem nagasnam unio bahok pinkmihi mapi upilat ulah semutuk syai bagai kebaule kamday kababha usutu bagalong kababakla ban pendrem yau Jisu wan hagni
Kena paisgi ngangai kidan bon kibasngau tu kumasngau tu upilat. Kisngau tu mapidan kami gipop kijong bi bansai hagasnam gajong Jisu. Nelese bimbajio priang yo Jisu hagadonot kijong bi. Kani kasgi mabinong Jisu ngajit yame ngakwa ngangkwa ban kentay yagasnam kabaluy kijong me Jisu hagani ganok paisgi. Kajing snow toru ka ang yabi mabiday ban pli kadonot ka jong pi so Jisu ka di ka no paisngi kibai kibatay ni jong pi swabin mi naying mana kilapun bari pila si papinuan manuan si ni kajing eseng mat kleto ipi si pang kajing ka jong Jisu mat kajing titlem ka jong piru kaya to ipi o Jisu yapi o Jisu umman papinjat na hanay kadan sa kaway pat kasur kabakren hau pilat bat kani kaday kasur kabangakwa banyeto yapi hagani kapor. This is another voice that I want to tell you this evening. Kani kaday kasur jamu Jisu Christ kasur jamu same kisem kasur jamu try kitry u Jisu la kren hau pilat lagat pinpay ban nga gospel jamu Yohanes kilang bakat pra gadkot ka walay punyaw agatu kasri u Jisu ang namarkata u pilat laong hau mami milong usimpi ong pilat u Jisu lang ito mi ong kain bangalong mga usim yagani kenang lakaya nga ong Jisu badi gani kenang lawan si kapaltay ong Jisu bangan yo plus kem yagajing shisha Jisu penkut beruang yo pilat uang uai baro ubadalong nagajong gajing shisha usyak skor yagakitin jonga pilat ulayak sungaw yagasur kajong Jisu ko gitparlok jonga hilaban ang ko barisat hoy ulayak sungaw yagasur jong gajing syampang hilaban ang nalajyo snow yakasul jang kibai kibatoy gijonga ban nga yo snow yakasul jang majing tiplem gijonga hanre ngampo jyo snow ko barisa yakata kasur ka jong Jisu ko parlok bai jonga kidang sudep yo snow yakasul ka jong Jisu mentan ngadang sudep an puli api yakasul ka jong Jisu pagani ka no paismi ngalaban puli ka nagakitin ka jong ublay mentan kinigikitin u Jisu bapira yo snow mentan kilong fresh kung makapor ko pilar yo snow ita arajar senam mensua kakren ru api yang ni sri po noron hilaban ong em di ba kikitin jong pi ko gibay gijonga kimday kikitin gijonga ngaditang unong rakti. I'm just Mr. Postman today. Kajingway kong tang unong rakubar ngalong sekari kabajangay. Uday Jisu blakren nagisla jeng kita bakoy kajang oblay. Baday mapi kani kasri kiblayo sengaw yagaktin kajang Jisu. Akwa bapin perlay jimutik yagay kabangandang don bantren na kani kaklimat wanong ki nagajakasyon kajambi kiyay kita giding penkiang kibla penwit yaw pilat akwa batkali tong inyawat kiyay kita giding penkiang kibla penwit yaw pilat boomla banay kajubab kababay kay kabaunle yaw Jisu kabanong kong kaday kajing sngong jong upay ba ubabon agad-agad ka ba arpaw kong henray kita giramba linda bag kita gitemen basan kilaya pingko mo yung pagba baging pan yung Barabas henray baging penyap yung Jisu ipay ba rengkat bat kindong ilam niyam hilakaang manpalay no yung niurunaro bagatay mo Barabas bat kilaw sanal pra yung Jisu maaf yang ang politician ano yung po ka-subject dyan ang latalking dates pag politician maaf yang awan ang ni kabadom yang
Uni pilar ro uni politician ko gibangay. Ula kain tik yaki vote. Kan mo vote uni upay bor udan na kadto kasini sa bisan yung Jesus. Mat kumta ula kwa bale igay ban panhon yung upay ba ubabon ka vote. Lagi puli nga gospel yung Marcos kung mga bakatsan kadikot ka bakatsan. Kung kumta upilat baudaman magisngobhay utaw payba ula pelay no hati yung Barabas ti ula ay no yung Jisu onda ula sempat yung ban sa narutna sinap ha udaman panpensngobha ya uta upayba ulay siya magsempat sa narutna yung Jisu tang magpensngobha yakasur kajong upayba kasur upayba na sanjol ni kaji banjit yakajingjit kajong pi hakmat uni upayba ubabon lapinjit niyam ban priyang yung Jisu hagani ka na upay sige ang mapinjujit hagabari hagabadom henry mapin demonstrate mapin panis ka pagkay yakajingjit kajong pi you will stand up and be counted Maragataga po ganito ibi kani ka jo ka pressure kan sawan na bi kung makalajuan how pila kung no ginigipay lang hanikin perkat yang akinong oh lilangalit si kmat sibit bangan pilihan yung Jisu bangan kalago but nagipop ki nga kung no ni upay lang po na ron nun perkat yang Om tang ginigibawan si kajiyaseng henry kung no ipara klas nga nangalipay sa school kin perkat yang kung no giparabi tray lang madna ka tray kin perkat yang kung no gibreo kaimlang nasalan kin perkat yang abangan jit banino igijit snoba jaga perday bat bangan bot yung Jisu nakarpat ba pinomyen nagijikasyong gijong pikat bangang patsyong lesi nganomla sa sisil banyo ban puli bangan patsnow pi gini gajuk besur kabaga patsnow menta. This might be the last day in your life that you'll hear someone call you in the name of Jesus. Ngo nga dam niya pi wat na meet na mi kat bangang patsyong mga ngikuslay do kata igay kabakiway kin perkat krem na sigoto babangi le gunta ni sanar pana iho Jisu ko gibangay ng tipis ngoto ni em man mabilen yung Jisu man mabile persya ikaman mo yung Jisu kisa na yung Jisu anito ipi sa gaway kabakhang yung pilat kaday kajig sarong pride Pilat uday ubreo badap na kajig sarong. He was full of pride. Ubreo ubas sarong. Nalagig puli nga gospel kajong yonis kalang kabakat kanday kadikot kabakkanday do ubasyo gagumni. Menbaw pilat ulay asnoti kata kajingong. Ula kam septing. Hey, ano lay asnoti kata kajingkang ula kam septing. Bad ula lay rumpad siya po kata kajing. Ba ulun skor bad ulaong hang tau Jisu nang no melong henry Jisu umyato ay ru emu bat sangap hadin gani upila laong gumni agad ka basipaw pila laong Jisu ang gumni ong mem kren ha nanti pangadon kabol ban sanar na yun bat kadon kabol man pelaj yun wah Hihanging iyo breu bukan upilan ubadap na gajig sarong nadagabuhay kay na layman's word o hey Jisu mentip I am a governor nalaban sa na yan nalaban palay yan pay gajig sarong gajong upilan hanging isay hadu katno uni upilat ulong ba hangamin ubas sarong berubah kerait henry sengapat ya kay gabaw Jisu
Usim gisim, baru try, udan ban ang hagad dekat ke bakadwe. Ujisu laya tuang, pilat. Ni iskem ujisu, pek bau smile, yo pilat. Tinjong belayan pulih di, ya kaya ujisu wang pilat. Memdan gabor setia lor jongai. Lemda kalong belaai hame na jrong. Amen. You don't have power over my life unless it is allowed from above. Memla bela am yang apilat. Ang Jisu. Lemda la ay hame na jrong. Henry ke jing ke bakham krau ke bau pilat udon ke de keldan bagi jing kwa banne haga taga keldan bon ben jungi dan keldan ke per bangi septing yo ngimne haga taga keldan ladengi pediang yau Jisu hi pilat kumang leto ibi mene udayu politician. Wadang mulai ikai kebalang politically correct. Undo ikijigkersan haga election gawansuan. Natry gini kay mali bro agmod manjur ba na. That is politics. Don't way politician nga ngabon magi politician. Don't way politician wag na may ko kerteng ibi. Ujong nga pachini marchat. Never trust a politician. Utang politician, MLA, wrong ha? Never trust a politician. Come on up there. Come on now, up there. Austin, never trust a politician. A politician never says what he means and never means what he says over here. Kalau perkelas kasi wang politician juang ya kay kabumot, bag jumot ro ya kay kabuang. Kataga di definition jung politician. Ulay ba niya kay kapanpanay yung hagabor. Dongin puli nga gospel ka jong Yonis, kailang kabakat kanday, kabakat Nado kata pilan ula walad ban palay no ayo. Henry kita giju kilia perta kidayong. Ladamen palay no ayo ni memlong ulok jong kaisar. Sekarang segini pay ba upliw kaisar politician, bongi politician ini kilang dua bahar. Henry na din gini pay ba pressure ba you. Remember lang yun ni memlang ulok jong kaisar. Ununo bara bapelang si miladi uyale yo kaisar. Penting yo pilat. Nangay yo pilat in a very true conscience kajang u. Unjin na nampa bansa na yo Jisu. Henry ka pressure mentagi po si yo kaisar na jong pilat. Kiyo pilat la stang mating. Kinigi pay ba kila man let so kaisar the same. Narigibo in today's context kaisar the chief minister pilat uday minister. Kila man let so kaisar man yatoyu bo pilat ula penlong sim yo way pat na lord jong u. But kung ta andaw ni kaisar ula pen king andaw ni kaisar untip baru ni snow yi kata gijing le jong pilat ula ban pen king ni gijing long governor ke jong pilat. Hik kumba penhap syuti ke minister pagi ni gisni. Namtip kanungot na pibi kan mau you go ke jingjia ke jia counselor mensua your way minister is a very big joke in Meghalaya. Kiyo airplane na Guwahati penbal anda here airplane ha Delhi yo jing tip balahap na syuti minister. Upilat lahap kati ke pressure. Oh, it's so sad. Oh, kung susi si kadaya, upilat ula syapting, yung ka jo ka apot. Doon ang nero lesi, kiba syapting, bad priyang yung Jisu, wadla na kitip, bagadaya, kababaha, panle. Handay, nabal, bagalaban wanra, ikijing siya kantat, yakaying kasem, kalaban wanra, ikijing siya kantat, yakayimlang kasalang, pagkunta ter, let's say bila bando ka promotion na po office.
Don gibla bando igayin kasem na si kon kado. Dari priang yu Jisu bila bando igayin kasem. Jaka gaputa. Oh, dari priang yu Jisu bila bando na yu baik yu jompi di ka baik yu jompi, and the result will be bye bye love, bye bye happiness. Lesi binong nga ubriu de ban imbal siya. Nga PM ubriu de ban yak ang aktin ublay. Ban hadin kata unhaban yesem yaw blay. Handi upilat uyen hapren gisur iba control. Iba control yu. Bat kiyay ibaw niyal por palat ban yagasur kajamu Jisu. Nalay nga kwa ba diya to iti yagarahi kabapanrem yu pilat. Balay karay kabapanrem yu pilat. Karay kabapanrem yu pilat kaday kadakot kabanreo. Jungle nang kabakat kanday. Jungle gospel kajamu yanis kabang. To simhi yau bat to sa narna. Kaday gani karay kabapanrem yu pilat. Kabanukong. Balay di karay buong kuntay. Lasi kaday kay makibabuan nangi. Misal na. Markata kaday kajing bumsut niyo yakasur kajamu Jisu. I was one of those candidates. Ngaladay way na kitagi candidate kajing im kajang nga. Kabangang persyang banong snap yakasur kajamu Jisu. Ngala ignore yakasur kajamu Jisu. Tong at susangap, lagasangap. Kalay nag-gospel ka Joe Yonis. Kalong kabakatragat kot kabakalay gong. Naman katao pilalong haki. To sim mapihi yu. To bisaru yu. Kalbakum ka hukum yung pi. Kita gijuti kalay ito hau. Amdan hukum yung iban panyap yano. Sangap sa kajing stat ini giju. Kaya amdan hukum yung iban panyap yano ro. Kamu na iyo gani. Kila wanra yu Jisu siya upilat. Ba't kila ang panyap yu Jisu. Upilat ula kili. Ula ayo ni ubriyo mga panyap yu. Oh, ang kiyang bauday u Mesaya. Kabila di bauday u Mesaya. Bauday u Belay. Henry pait kumlo ni upilat u persyang malekya ni kiwang. To simma pihiyo. To bisaro yu kan bakum gaukum jaupi. Kamu na yun gani. Upilat ukwaban paniya ki baulong babon kampalat. A very busy man. Ngadon buon kay bakhampong san ban ni kabashimi gani garay. Lehi ikitin jo pis ni bidong. Lehi mapayro long he. Ngamnis ukwaban bisaro yun ni ubreo. Lehi mapayro long he. Ang pilat. Upasang ban break sa way di kabanta ban bisa upilal esi ula perkat baula ban sukier yu Jisu ban bypass yu Jisu lesi dan hangig mapasang ban sukier yagay mapiyo snow menta o gani mafikran ba lisag kaday tang yapi ba di kitong ireuniam ni basyong ato hadin jong pi kamday nagbanta jong nga pinabanong Hi upilat ulamod baula man tier yu Jisu henday to tip uniu Jisu ulang ubansawan ubamla akyar baru ban nimla ban pejnay aktin bareng way unong ilap bakrawang Jesus is inevitable, unavoidable and inescapable. Bauniu Jisu Babila berkiar minta, kena beri semar khamat yu agak sini bisa. Way po way na denjungi, nin habani sem yu Jisu agak sini bisa. Kabar, tang mo persang berkiar yu Jisu, hanay na persang ban bread sa way, yaga benta ban bisar yu Jisu. Daw lo tip bau Jisu uday unong Galilee, ulaang Herod uday unong satsal. Juga Galilee. Tungin tayo Jesus yung Herod.
Herod lewdan hajan ni pacu badai bo Herod un penremniu Herod udai unong sinsang na Galilee to ay unle himau yi kabadai omo Pilat nakwa man keli ti gawai keli kapop kadai keli kabalong very personal kajingjit jong piru kadai kajingjit kabab personal ba omdang bala banjit na kabantay jong pi imay imla ipa imla banjit na kabantay jong pi pastor kabalang na jong piru umla banjit na kabantay jong pi omdang bala bansimi kanigaray pinle kumno yung Jisu kaya bansim mapi garay pinle kumno yung Jisu himla ban transfer kanigaray sa way pat kaya ban ray daladi yaladi kaya pinle yung Jisu hi abla pa yung Jisu su Herod uklimle ayruem upa biang yung Jisu su Pilat pogi perlok jonga himla ban ong igiway ban jubat yung kanigajingkali kinle kumno yung Jisu. It's not my friend, it's not your mama, it's not your papa, but it's you, my friend. Kaya mapi ubahaban sim yakaray kabalay ulajit ban suyiro yung Jisu ulajit ban suyiro yung Jisu Uniu Pilat ula perkat lada usujit ban yaro yung Jisu banong iki kibabha sa pangu Jisu kalabiang perkat ban nasipot Uniu ju Pilat basya ban sanar pna yung Jisu ularu ban palay yung Jisu ula hakmi simle ayay ruem ban simi garay ban pelai yung Jisu hi uperkat batang na kabakran bahan ni yaro yung Jisu kalabyang kanjin la kamba laro persyang ban syam kay ka daw I wish nganjin dalaw wish bo Pilat pun persyang manuat kay ka daw ban penrem yung Jisu wala na kamdan kadaw. Kanjin la kamba, ladaw Pilat, ulang ubang ngay, banya ka ba ulang hakmi sim lale ruem kabaday u banyap. Bandang kapat, bansa yo paiba, bansa na pinayo. Hinanbon, ibayay, naganigalanti, aganigisni. But bon ibang ngan saray pat hakaway gisni ngangay baw Jisu uday ubakraw ngangay baw Jisu uday nong hikay ubakraw agan mao ngawan nag-aeroplane si Sen sa Guwahati lang ang bakla din ng Calcutta asyong barway reunion ubang dayo Kristan but ang daw niyo rin yung niko na bagkuli na utip ba nga dayo Kristan kuwang you are a Christian video Kristan Jisu day punong ikayo babha Jesus is a very good man but nasroto siya ibo yalam na thank you sir ang kublay sibon bagyang baw Jisu udah ubreu babha ang kitip yu stik katong sikabang isog pokling ngang ubreu babha juthok ilang day yes ang day tango Jisu na baro ki breu ki babha uboong ngalong ubrey paday naman kita ngait baw Jisu ulang ublay. Kung ipalog dyan nga, kambiang tang maging penro yung Jisu. Kinan ka mandem ni kasiw yung pi, akmat yung Jisu. Kampagbiang tang mapinong, simlale ruem, kabaday, banyap.
ban hagajo ka por ban pentai u kumunong penim ujong pi hagani janmi kabasau ban kabakado ngatip terus tang ban kriat banglapay yi ka baji ni jonga ngaken mau yi ka jingseng po smith balik ala kulari ladi bang kulari oblay bang nam le biang yi ka jo jing bakala bakala le smith banyalap kentang kabasau kabat kabakado kajing penrem yo pilat kadai bola persang banlong neutral ula perkat bola bensusat ye gi jang dari pulih ng gospel ke jang Matius tulong ka ba alfunyaw ka ba alfuar do ka alfusaw kang upilat ula ong haki haba kum tangale kumno yo Jisu yo ba ki kot ukris kiong baro hau to ay bon sa nayo utalus ko ula ong te namar bola le kakambaman ayu tigla nang ipertajame kiong to ay bon sa nayo abo pilate ulo ite umla ay ru henday tang balong gajing hiwin ban ula shimye ko balwa kedi ki akmat upay ba baruang ngamdan jingrem nagasnam uneo bahak kinkbi hi mapi daga batadi ngakti kajangu upila rumut banong ngaklem rai penrem ngaklem rai penksan ngalong neutral hilaban long neutral baru Jisu ko kibangay abaw upila ulong ngamla ban sim ni rai ngalong neutral rai mapigi paiba kani kadega rai kabajak liatam kabaw pilat lalak sim ke jingim ke jongo. It was the most dirtiest decision ever taken by Pilate. Banong rai mapi ngalong neutral naman baom rai kamot ban rai ban om rai ini yang sama apa saya mentok ini with dialog namar ban om rai kamut ban rai ban om rai koki bangai lalu pirai ban om rai kamut bapirai ban om rai naga gospel jauh Matius kong bakarar kat kot kebalai po kong ubam long bat nga uyale yang bat ubayalum bat nga upen sapret kogi perlok jonga wat balo ko jong giduryo jong ani ka pertay kinomla ban sai khoi yagi ti jong pilat habala rai penrem yu Jisu larai penrem ru yo pilat kumjo kimla ban long neutral aga jingai ki jong pi yo Jisu Christ subot rai ka gospel ki jong Yohanes kunong balai ka khot ka basan kong u Jisu uleto sisa ngong ame lamda kayo breu naga no mutsim la ban lay hapo ka hima ublay ay ito ay ka subject ka most talked about subject ka YouTube hapo ka jala ka jongi kini kisi kalong ka subject kalong ka tukad kawalang so simple and plain wadu Jisu la hukum yu Yohanes ng penbaptis ban penbaptis yu ang gospel ka jong Matius kalong balay ka dekat kebakalay u Jisu la wan na Galilee sa Jordan hau Yohanes baon ya penbaptis tu Henry u Yohanes belakang yu dong ngadon kamon penbaptis yang ini nga tini wan penban nga u Yohanes ulah kendit namaru Jisu ulang bakoy kumnon penbaptis yu Jisu ulang bakoy Henry sengap bahay ka dekat kebakatsan u Jisu ang tosya Yohanes bentay tosya nabakumni kain galong kepadai yangi barok ban pendegi ka hok barok anda kum tahu la syayu u Jisu te anda penbaptis yu ulah kieu na dago hakmiru la pli ti beneng yu boleh yu ben sim bokoy ba udah hier kum kaparo ba udah wan song ro au bon ki ainya bagini kadai tanggadak ka ba sabar kajing penbaptis kabaw Jisu upendep ka hok henry kan mau wadu Jisu baklempop ulah hier ba ulah kieu nagaum ngamtip kay kabakang yiti kini ka janmit banray kay ko pinle wadu Jisu agni ka janmit ko kibangay
Rajan day kapoh ring aban siyong. Barangay, bakasun, jogajing siyempang kelakren api. Kasul jogajing tiplen kelakren api. O ko kibangay. Kasul kajang Jisu kakren api gani kajang ni. Kaay pinle yauni Jisu. Ako pinray gani kajang ni. Waray baga pressure jong upay ba. Kan pensengay ipi bansin ye karay. Kalaban day kajingnay kapapidon menta. Ko pensengay ipi banray kay pinle yung Jisu kani kajang ni. Ato bikwa banlong kumupilat kapin pendem yung Jisu kajing im kajong pi ipi pediang yung Jisu kani kajang ni. Kalaban day kibahing kibahasem kajong pi iba kangla di pi kapin juba di ni kajing kali kani kajang ni kay ko pinle badu Jisu. Hilaban day kajing ling kibasdiw kiba khom kiba te pi kiba kangla di pi banong Jesus, you are my Lord, you are my Savior. Ngampit ko kibangay. Oh, kajing ling kibasdiw kilat kay kilat khom ya nga kapor ko baka ng sabang. Hado ba ngam so bangsyo watang manlay sa GSN ko kibagay. Ngam so bangsyo watang mansrap kajing alak so ginong ela. Ngampit kay kabate yapi kabakhom yapi hagani kajang ni. Kalaban day kajing kwa bray jo kada ko kibagay. Every week you keep running back to her arms. Every week you keep running back to his arms. Nalor jong ulok ni kalok ko pikidon. Ngampit. Kalaban day kajing kwa bray jo kada. Ko kibangay wadong ay. Kapin arti na iliga dyan din oman sinasikman. Lesi pinong ba di siya, nganap hado ba nga nom lesyo, ikinigijing mlin kibasdiyo gijong na. Nganap hado ba nga nom kwa syo, ikinigijing kwa bray sa gado, pagkasawan sikmat, pagkaduan. Ano ito ipi, kata gijing up kajong pi, kanompoy, you'll keep waiting and waiting. It's now, stand and be counted. Hanang kenal bagi Paul, iba nga sobang madiway secret, hadin uway secret, hadin jong ipay jong ay bumpit ay ruya. I became a chain smoker. Hanayan na nga siyam yung Jisu. Batas nang mas yung tuwa pagkamet ka jong aga, di ka temple ka jong Jisu. Hakasiri ka mga alay, panay ti ka jingim ka jong aga Jisu. Ay ito ay bigyan ni kajilab jang brother rajan ay bapo mayrang. Kepada umat kibajao nantay na din ng swed niya kalipat kasi sa mayrang. Nantay na din ngawan mare sikmat na mayrang. But no, Lord, I want to give my life to you. Akhirnya hado pa ka na secret. Akhirnya hado pa ka na kakiat. It was that day I took my decision. Ano ito ay lies nem nga ra, paket secret wills, apa pocket yung nga klendi lies nem. Hindi ba nga ra, bangan di. Nga ra, bangan pati, parlog yung nga, maudanda bangan di. The day I decided that I won't smoke, I quit smoking. Yung iba ito ay ang aking tip, mga dayo baray ko, kanusi, nakapor mga lang sabla. Kaya kasi kili, ay lok yung nga, kumlo bipit yung nga, biibang nga bahabriyo, kakni yung ray ko. Handa yang itu ipi na tubang i secret kajing sa jikya kawan dia ang gamay kasama. Ang tip kay kajing lin kajing basdiyo ko bete ipi ko pangay. If you decide to answer the question, what will I do with Jesus tonight? You will never regret. Dahil kajiyat na kani kajanmit, panjuba pa kajing kali, nganle ayu ba o Jisu kani kajanmit, kinang regret. What up ado o hindi laban ilot, kata kanong laban wan. So itano kamen mahal di ko aban up, na mabuong yaitan ni Pisaro. And Ray, by faith, nagajinag, bangin kot ni Pisaro sa kaman, kinuwan. Okay? Ang atip, kila pag-pray, ikitsakaban duway, nagawintag buwan sa kaman sa din. And Ray, barabor, I always do what people don't want to do. Nganong pa, ipibalit swasite. Nang ako, pinuwan ng kongan niya kaman.
Masay ong ikibriyo buwan duway singa ngampwa pinito hanga ligijing gi jompi. Ito iki shoblay. Naritang ubriyo lasay nga laban ito iki way. And I tell Jesus, He is not going to tell it to anyone. He will help you, He will save you, and He will forgive you. Oh, Jesus, snap yipi, but unmap yipi. Yato yung Jesus, ikijig gi jompi. And I kasunjam ko pinwan si kaman, ketika bakordor tam, ko pinong si kapertay. Ipat ba, kimla, manpun kelay karay ka jangan. Karay ka jangan ang siman ka jani. Hoy, nga julong Kristan. Nga daban mati ka, ikawa juga jing penbaptis. Nga daban mati ka jing penim mensua. Nga pay din no. Lese hi nga sem tip, imay ipad tip, ulog juga tip, kalog juga kap tip, and rayo ba you tip. God knows. You cannot hide from God. I can't see. That's a don't go get anything screen. Come on, Jesus would play. This is what you did. But on right rim yapi. What up you kata kasriban one? It's now or never ko kibangay. Kalaban day kasi boteng. Nanti yo pila boteng. Nanap na po kasi isang ba sa yo. Nanap na po kasi isang yalat po kadong bejonga. Wadam ahap, kajim kam ahap yaki. Hintip kay kabanjiya lasay. Wag hintip kay kabanjiya si Benjani ada pilay ng nisis ng joki. Poki bangay. Kalaban day kajing sarong. It might be pride. Habang akot ipiban wan si Kman, ngamut baka akot ipinong I'll be perfect ng janay na naman. Kaya akot ipi, si kajing kala kabumot. Kaya ay kajing ibigay piso kres. Kung mapisim yung adobat ha. I love you, Jesus, which not good. Immediately don't expect things to happen that everybody will see. That's why you are the most miserable person. And I like why you play. It's not good, you don't know it. But they have that. It's an eve. Because you can laugh at one. So see, Pilat, Simi Gasahay Kabakla. It is too late for him. And they come pandong too late for people. Kalaban day, kajingla bamla jong piban map. Yan nori bla les niyo pi hado menta pidang batnot at kimla map. So bawan sa kmat. Digiumat iba jaw ka ang su try wanaw. Try nga lipay na gani kajiusan. Ang lipay si kasnong jong abon ang map no YouTube le baklay na. So tip bala da pimla ban map ikibriw bless niyo pi. Ukpaw bahabneng unang map ikipop kijong. Don't expect forgiveness if you don't start forgiving. Kalaban day kajing ma kabaki struggle. Once ni sa kmat. Ban ma kajing ma kabang Jisu na ay. But now Jisu ma biti. Kisuto hado kan no. Kajing kraw kajing ma kabang lang ma biti. But kay kabang nung sunu la ipi. Kamlong ay but kata kabang Jisu lang ma biti. Oh lasag ni pok kijampi. Nanti kalaban day kajing pang kabayang hapudeng joki bacang utran. Ada kejipang lakte la komi ka met ka jang piko kibanay once ni sekmat cleansing atasin. Ada kalong ka mon ka jang oblay. Ang try pathiya ina. Ngawan man step ni to ibi. Apuket jang ang bon ginigi throat lozenges. Ngadeng Mike Arteli bari. I'm telling the truth. You will tell everyone I'm telling you the truth. Urundang jang ang ngamlat bantren na practice benin man meru set ngamla bantaan. Hello, Baba Rishwa Bagalay, just imagine, si Mudur bertang uwe umay. Mudur unire, si Bukai, si Dengkai. But thank God, si Dengkai unire ni kasni. Ublay, uklamay bagan si Ruhawat ang sisi na gani ka Jiyuseng. Wada preng kasunrum nga mga don, ngalaban kren. It is a miracle, and God can do the same miracle to you. Na ito ibiyang yang matla, ikakateng ka dyan Jisu, it's not you, but it's Jesus. Hindi mapi, hindi Jisu. Jisu, He knows everything. Utip. What's wrong if you know ma? Utip if you don't come. When you are gajing ma. Rewab iti. Tukinwan si kaman. Tangkuwi nga kwa ban ang iti. Siya yung Jisu kani ka no paisni. Bandrung nga ka download ka jempi. What is done to me, He'll do to you tonight. Kinom babi. Kinom regret. Wan si kaman. Ano ito ibi. Hibriyo kibaleran. Hindi hibriyo. Kibdakting, kibriw, kibang patwa, pandek sa kahima sa jambray. Ang haring praise team ikin ruway, klimat,
Kinong ilabat kasi jong try so hay demi kijing duay bengal di kaliman. There is someone who needs Jesus here tonight. Dan kalau dia ni kawan, niyang lang. Sedang berkebarai keti kejaka bisong ke bengilang ruai. Tetapi dan kam berjubah di kejikelingan le ayu baru Jisu. Bidan kami gay mapin baik baru Jisu kini kena apa sini. What I begini kejing eseng ba kan cukut kan susap What He's done for me. Kay baulale yang unle pi dong ini yang lang baro snowbang ini yang lang. Oh kabel kikmat ki jampi badwai matagi para ki jampi. Kemudian nak diang mereka mon ki jampi. Akhirnya ke janme pinuan sini kemat krem kejing septi berkrem kejing lerai. Lalu bidang septi bidang lerai. Oh kejing pedim kedang jengai pi. One kroy mana kemat. One namai bo syaitan utte pi. Akhirnya kesuki go pisong. Terbaik praise team, amen. Praise God. Way mula once is kepada kita kelimat. Mga tip kitang buod di manuan. One of their rights, stand up and be counted. Semua bahat dami kicing duay kicong pi. Lebih dulu pa kicong pi. Lebih dulu ka kicong pi. Kawan ini kecisan. Lebih dulu kami ka breakthrough kini kejanmit. Duay na kita jok kini kejanmit. Oh try! Keren! Ay magastul kicong pi. Ablay keren. Yung lok kicong ha. Ay magastul kicong pi. Ablay keren. Yung coat kicong ha. Ay magastul kicong pi. Keren. Kono siya nga pala yung kejanmit. Buunuan man pila dulu kejikim. Kejaku kejoka siya may ablay. So bahan. Suap ngini arwai aku akan pensko nak tim kejong play kebong ni. Pat don kejik pendim hangno ho wepat. Naba don wepat keteng napa beneng lene. Ya kebal ai beneng kebriu. Ya kebal deban pendim ini nang ta su aku akan penken mau kebong ni. Habau lo kenyu pat lo so mayan. Ulong try memon yang ayu ingat ne. Anda kam ta try lo to yen. Hang po Ikti itu dekat ni gelap balau betin dengan buat kerja tuai nak play. Bau blend perut pagi ini so kerja tuai bah live hendai nak kerja tuai. Orang sanrang mau siang nah hendai bah pensisa bau Chris ulong nak bertimu. Wadai bagasur kejong syaitan kan nanti berkibat. Ay bagasur kejong kisim baru try kan nanti berkibat. Wadai bau Jisu ni like ni kerja kasyam berkibat. Anda birawan sini si kebat ng ladap ni kejiluan. Nasa duway lang ni. Bagi itu bilang kuah beli haji duway syuk bila balik sini si kebat. Bagi itu let's go. Oh try na map yapi. Bila balik tayo hindi na. Hindi ka siyang dito. Weekend to ay kaon. So kawan. One. Nine is the day delay yung Jisu. Pagkakilang sa naglabian yung Jisu. Oh isang na. Isang na. Pag-itsaga puli, itsaga chay, isang puli. Galing ang Paul, may pentamay. Walang tayo na Paul. Ang wasyo, hindi mo ka na Paul. Kung may marisan, ano may lang ilan sa kamas. Nagwa, kinikisigibang ano ka na sa kamas. Bago ay kasigan siyo, ganang. Mandano ka ito kasi, mga tutsi mo. Mutray, ulayarap yan na. Mutray, ulamap yan na. Walay, gusto sa kisileran, yung nagpay lang. Ang puso yung dinigilman. Amen. Ay, one. Yan yung sipang, yung sipang, yung duwain ng tasyong B. One sinisipag, yung duwain ng tasyong B. Yung hindi itong play now. Nalabipang, play mo, buhay na lang. We thank you, Jesus. Ay, nagduhay yung naman. Nagduhay ang play. Buhay mo, wala kikisikisin. Buhay tayo, nagduhay. Kaya kung naman Wala ang play mo nang nagduhay ng sinatatin. Kaya may bahay na nagsususin. Unang ray, mansanag na yan eh. Kaya nagsanit. Henry unray, manpalay road. Kaya mo dyan mo, Islam ko dyan eh. Kaya nagsanit. At, Bible,
Tuhan. Bani hari ini kesengi, mafikun jimut, manang halakun jimut penbod yung Jisu. Hajinya Badan Yolim Dan Hesyan Wake up Berhei Nadihan Hesyan Mulai Sinran Mausya Danggan mo ang ni Mapasius Kemban Rai Bilang mo mo nga ni Kultumen Masan Bilang mo mo nga ni Kalok sa Bukwasan Bilang mo mo nga ni Kakul sa Urang Papalang Jisu pa yun din ko bilang Way brilliant Kung ba yun din Upay niya lo. Upay niya bilang binulok binulok lo. Upay niya bikong mabilang. Daytan kecilnya yung Jesus Christ. Kata ba Jibril kinan siya sigaran. Malwan at sa mo. Manbred ikinagkol makyari sa kiyo Jesus. Amnan kecilnya yung lipatay. Mahikay. Mawala na nalangan. Nalaman na unang Diyos. Come and be counted by the King of Kings and the Lord of Lords. Duai ini hormat, ini bukan hormat. Duai bagi Tuhan ini segala itu Jesus Jesus. Dalam try ini kesini. Ino bago, Jesus ko bago putri. Try wait lo tinggi simpan kita nak kembali ke sana. Simpan kamlaman dia yang biar putri. Kalau kamu macam play dan berkia ya bi, omdan kamu omlah. Wan tak kecingin. Tiga mau betul kentai kau Islam. Kelangit, bala kayo atang magkita, ay kancay kita o Jisu, nangyari si perkya, o Jisu nang kami kajingay kajampi. Nagkajingay, hagijing duway ko kajam sim kajampi ang atray. Nakwa atray magkita, ay kajang kajampi. Ray mo kabor, kanuan nami, ba nangyari si perkya, mangyari kajampi. Jenjar ukilai Hati jenjar bacing keju Yolapan lesulai Luai lang. Luai khidmat. Oh, mencuba pelaji panai baha. Yung Jisu kay bile. Kini kena biarlah dia mulai. Mulai khidmat dengan satu koi. Baru berkui kini carai. Dia sedikit memang belah.
Lajin, bagay ka sige. Bagay ka sige. Kilakay. Manong sangat na. Bagay ka sige. Bagay ka sige. Một xin chính số kỳ chú đô ô đi chú xa xí tóm lệ ta nam har bằng im xem lệ in parting I stay Panting ay stay. Bagay ka sige. Sa duway na kanilang naman. Wadam ay bagani kagjanwit kag samay. Kan bagadang duway ro kilawan 1 6 month. Nan duway di kag Tim menang kami. Wanaman win kami nabiling ni Jesus. Malaysia lewati. Jigim ko juga su Jesus. Malaysia lewat jubab kaengan layu Jesus upon naran. Stand and be counted. Ay impadan mo dati balay. Tong inidwa. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kublay sibuhan atrahay. Yagijingi pagkajingi sunay kajomni. Yagani kapartay yablay. Nila doay yablay ban mila jubab bagani kasini. Kini gibensim gibakorda yablay gibawan sikmat. Try ngam tip kay kajikwa kajong kia try pada penbaik bat me. Kaya try kajing kerpat kajong kia nai metip kambah mame yablay. Nai da kajing ngay yablay kelawan sikmat. Bat ngatip try menam pet singosi yaki. Nai kajing kemen kebakenja peneng ganwan nado kani kesigi kajing kajong ki. Try na dan apeng joki pada nakamet kebab syak kebab kia yablay. Ngadua yablay bakani kesigi kajing siam senam kajong me. Wan berkia kita kijimpang pada nakamet kajong ki. Ablay na dan ablay ko sate sa akum agijing melin ki bosdeo ablay na dua ablay pada do kali kesegi ilang ki pada siapa lain na kita jikte jikom ablay
Nakadaya play, kijing link, maskiw, kijing di, prepare. Oh, play, nakalaban day, kijing kwa, bray, yung gada, play. Namlaban tip, play, bagam kwa, tip. Naman may tip lang, play. Tagajing duway, kijing nga kadaw. Ay, magiging pie, Jason, I'm sure Gibareo, Gibarim, and like Pine, Jason, Gibareo, Gibatamai, Ablay, Naman Ablay, but what way to Ablay on Dona, you can jig him bum you could, and then the man Ablay, but way, Nanging yaw, you can jig him bum you could, oh, try long blood of food at the thing with your man. Long I try, blood of slay, you go on chick, but I didn't get man. No one same with young me, Ablay. Ladan na plane to kinig mo one chick man, Gibakwa, try, but yaw, but Sunday, you pop the jockey, why do you bak sa play nga duay play makin ya try galat shen ban here no is ko jaga jig baptis ban sa gi pop ki jongki na mga tin ki jongni gam na gi biya ban sa gi pop ki jongni na ga ban no ban sen himati bring ga long ki jongni try I give you all praise I know in me play I just say thank you Jesus. Oh Jesus, you are so good. Oh Jesus, you are so good. I thank you Jesus for all the precious souls who have given their lives today. Naigo ime ablay mo tagili ke pansin gila IT ni ke jigim ke joki senis ke sri ablay. Try can let high can ra lagi songs is nong joki. Try ka kerteng ke jamu Jesu. Napani ke deliverance. Napani ke jig pagkia. Napani ke jig berlailoi. Ka kerteng ke jam kupa, ke jam kon, ke jam mensem koi. But barak ke jam ke lumpong. Yang kadlan. Amen. Amen. Tunggu ya baraha. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, thank you Jesus. What palit? Ninruay jaga jinjang. The victory song. Barang ni ruay lang gitu kejo jinruay bukan sudah ruay puan nang po. Ninruay the victory song. Bahagian kita kilaban lit no nagani jika kabaki dan malipay jika song dijampi. Nagdamdam kam giji slok. Ilang bisuki bela pagkrean kaya kaman pagingay bumsi ujong play mapunhun ikicikang matuli sa amon ujong play ninuay kito kijingway ko jisu ulong unong jok nakray di kamaw di kijingway ninuay lang bro amen bro ninuay lang habang unong jok nilay kumni habang saitan na rin lupa nilay kumni amen amen iso nilay kumni ginaon saitan na rin lupa jisu ulong unong jok amen here you try let's do it. God. Yes, sir. Larang lupa, Saitan, larang lupa, jangan lagi berbohong.
late pai sikasno gajampi dari jing keben pada dandon ki bakwa baniya gajing duai bagerpang ngaran syong hak tu kat bagajik sen gedang yai kiramba bag sakri jom prai kirwan rekat na pada gitu kelayo gajing lalu kela balik pai sikasno gajampi dan dandon gajing pang gimet gajam gajang kam gajing duai ngindan hak te so bahawan bagin duai di petah gajampi